abaphathi nabahatshi abakhona la nawo umuntu othe ukuba khona namhlanje sila abantu naturally it seems abaziboni izinto zenzileko nawe babona ungakazenzi so philo sebunjalo mara ke neBhayibheli yatsho ukuthi abantu sibhalelwa ukuthokoza besibhalelwa ukuqolisa namhlanje sithokoze i-management kwekwezi labo bonke abavela kwekwezi ukuzosibikela ngokomthetho begodwa basitshengisa abonongorwana ababawinileko abonongorwana ababuya ngendlela ebenikhuluma ngayo bekuyindlala kwamambala namhlanje sekulithabo lokuthi nikhone nani nibe ngabanye ababalwako eparadayisini sinthokozisa kakhulu kwangathi lokho kwenzekile kunganipha amandla amandla adlula la eninawo nivele njalo unyaka nonyaka nabonongorwana abavela emkhakheni ehlukeneko njalo sinthokozise mzuka kwethu into ehle abantu abayifuni ephasini babhalela uzimba abalapha abavula amehlo bangaboni abathoma ukubona abathakavulako so ukukhonjwa khona nizokhonjwa eziningi inkulumo ezakuvela ephasini apha mara nina nanke nakugcina asese manengi ama-trophy enizawathola zolangani iqinile liberekela isitshaba ngale ndlela enibereka ngayo sinithokozisa khulu kwangathi nesitshaba sonke naso singathokoza isitshaba samaNdebele abantu bekhethu ke balisa ukurabunya ke bathokoze izinto ezihle othandwako enarheni iKwekwezi FM kukhanya